apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Ketemu lagi sama Jamila ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman, tadi malam Ayah ketemu ondel-ondel tapi kok bikin merinding ya teman-teman. Bikin horor. Abisan matinya melotot mulu teman-teman. Udah kayak apa ya? Artis yang main film horor. Dilihat aja videonya teman-teman. Teman-teman, seperti biasa ini teman-teman, malam-malam begini Jamila masih rajin aja nih nyari ondel-ondel. Loh dia loh, Ayo pengen manggil, Po, sini Po, oi Po. Nah, dia pengen nyebrang nih teman-teman, pengen nyamperin Jamila. Spesial buat pecinta ondel-ondel. Teman-teman, kok rasa-rasanya kok Ayu kagak kenal ya? Hei Po. Iya Po. Ada apa ya Po? Hei Po, jogetnya. Oh, joget Po. Iya, mau kan joget? Yaudah deh Po. Ayo joget. Apa? Di sana aja no Po. Asik dan kayak video ini. Po, jogetnya di sini Po. Iya Po, di sana aja jogetnya. Yaudah, joget dulu ya Po. Iya Po. Teman-teman, rasanya kok nih ondel-ondel kok matanya melotot mulu ya. Nulit, aduh, Ayu jadi merinding nih teman-teman nih. Aduh, mukanya kok pucat bener ya teman-teman ya. Tuh, jogetnya juga pelan-pelan gitu dah. Ini kira-kira kakinya napa kagak ya teman-teman? Nope. Aduh, merinding, tambah merinding nih teman-teman nih. Nih ondel-ondel kagak pernah Ayah lihat nih teman-teman soalnya. Aduh, nih udah kayak ini ya teman-teman, mukanya mirip artis yang main film horor zaman dulu. Namanya Susanti ya. Aduh, tambah merinding ya Ayah teman-teman ya. Apa suruh udah aja ya ininya ya jogetnya ya. Aduh, serem nih teman-teman. Udah aja kali ya. Pak, ini Pak. Udah, maaf ya, udah aja jogetnya nih duitnya nih Pak. Makasih. Iya Pak, sami-sami. Makasih ya. Iya Pak ya. Teman-teman sambil merinding. Ayo kabur aja dah.